Bia was one de or one sanka one nanka, ne mo de ba one bewia, a mube dunum, keteke, quine on Nadiane Gusuono, a hona one more a wea were poemantemwa yachre woman, make us as a CA, Yadoma call as a man police, as a man Kasee police, ya one more woman, she should mark us so Adom TV Kasee etwasui. Keteke kwanyi ebra na keteke tibi faso no na efredan so Krodua akroso ene diko Kumase Krodua hene e de ato abayanim ses wo pese keteke dwumadie ekosopa e wo manmu dia ene won hwe keteke kwan awodo no wonsiesie ni yie barima enim e to dwase enhyehyeye a eda won mu aban na ya wo mu a etwitwa enade a ehyehyye keteke kwan so no aban fa matudwa na obia ehunu bi ondodo abruwa etumi ba na je se bro back ekra na nduru be se to sometime na nduru be 2000 bon na se ya o twitwa sempo saban ye so betumi aye bi okra na a che sa kwakoye ekafoforo kra ya free takra de se ono ne twama o rewe for asase so asase na rewe for dia enyamo dia mo baje na se mo yusu bi o dia ne mo ma to complete na mo kan kire se assassin rewe no yaguno into obi afa na sa otwemu se sabai nim se keteke kwai wo ma meye ni yi a wonka na asase eda honom no nananom emfa wo mu ade maku dunu driver na ka dunu aye nura na dwono anya ye do ma police for awon ko di police for se mo na che se police for na behwe mo asem aka biu eti misre mo manyama ye de mo fa manuntu aye aban dia ye nyina ye dia na so kwan ye fa so a wona etwitwa no tembia on the railway for so na wo twahye ayi because am ye confita esa ne ko ba ye on the letter bi kura wo se won akwaji authority se won twitwa enso yante ho hwe nti we le mu ni akire e ma